Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sobangan keren, ya kayak kebangan keren, sepang kata ka safety drive. Nikong kalong ka message nga ulong keren, ngar banyak kali. Kamut lang nga keren ni pi nga ngalong perfect. Ngaling ngalong perfect dito ang ubrio, ngar nga bakla kanya kali. Ngarang bakla ki rules, ngarang bakla ki signal, ngarang lek persa ibu traffic uang M. Ngarang bakla. Kaya kani kalong ka message nga ni kongru, lamar ki officer jungi. Ngatray ki officer jungi dikshutnya ay kali. Kaya kalong ka message ya baro hiru. Kaya hani ko por ngiyat kabang. Bisa pengenyak semat lu ngari ubrio ubarat berjuna ke swabangan lek ke iboro ru kalau ubrio bang pendam ke jing duai swaban mi ni ye ngajulong ubrio bangan duai ngaduai ngaduai ublei ba unti alakam ni korkomnya kali junga yo ngabaklah ke julong ubrio teteng kanya kali ke dingo penduki ba yang ai denam dei kata ke penduki ne hi menta banyak kali himi ni yang long perfect dipa pak surok Pintip one sukuti na left na right, one boy oberti antay. Kapag duki yang ay pi, haka jalong duki, kum oberti, kum be, ti one be nga gan be, haka jalong dam ko jalong pi, be jalong pi, kapoy sa kajing susi, kapoy sa kajing accident. Nala accident pat, kakta ikimensim bakodor, kakta ikimensim brio. Dari mana kata? Jadi kajing bakal akam day, bang makeno tan, ikibanyak government ne, ikibanyak taxi ne, ikibanyak tourist ne, ikibanyak private kakutup ya pura banyak kali. Itulah hantam. Mentah, ini ki youth generation ni ong. Ikna, ibang lengkap kejubu cepat. Habikinya arska, kimdan ni kita kontrol. Kinya song shit, kinya akut, kimlang mature, hakanya kali, hakatanya arska. Jadi kan message kali kerpang hantam ikitulas. Hantam nak family jadi ikitulas su. Soba bantai lakam, benu mikai. Ya kata ban ong ba, kinya kedik arska tak lah. Dia bilang ke message bak kimi ki paro ki tiak lakam lang jong ki kun kinumpan amin si laki bikinnya akarta mo patay kumba I didio jingi iyong kumnom ba kirta hapok hapas nem babon ba ngilap bikinnya arska takalong illegal as per the law as per the act ka motor vehicle act. Thank you sir kuba fi ong fi how for press kaya ka message bang so to ikata yang niru habang plans pang road safety kadai kebekongsan kadai mengabad mapi ngin sutu ya kani ngimde ke ong mene bing keno tantang gini banyak tourist ne taksi ni government driver hok ngini ki bring itu na don upeng government driver jiru tang wi onya ajarawan usong shit ba beli buya ajarawan kawan ketu jing kuno buya ajarawan unya song shit oh berarti upanya taksiru dan ubakla upanya taksiru tentang upa kabala pasyam uyeng ke pesendar kabala pasyam ke disturb ikiwi penadian Barang itu nak kacung junduna. Mereka ni ke program kalau mana kata kajingikai. Yang ayah pi bagaimana mi ini kayak message begini yo ong tananga nagini ki officer jingi keberan hani kita kajingkan menginyai bat ia kata ke rule and regulation given by the transport department and also the rule applied by the police department on the road. Ya ni polong jelek kai kali. We play like a toy car sir. Now the generation, but they don't know how powerful that toy car can damage the human life. Ni pelong jilak kai kali, istulat kenya kali. Hendak ngintip katu ke jilak kai bengilak kai, kadai kapa mana matam, kapa klan ba katu engine ngintip kan keta yanur kan keta ya kejigam jonur jono ngintip. Nawar ni ngasi tu ibi kibriau deh, hamong pikir ya ka scratch kali. The concern about the scratch of the vehicle, but not the human life generation now. The concern about the scratch of the vehicle, but not the human life. Diberi kalau concern baik kali. Tang bakla ada hari lembut baik kali kerja kau recently ke kerja baik kias. Ngaruh banyak kali. Ya bakla lembut. Jadi minor accident day. Hakaji lembut. Ngahirna kali untuk perlok epek yang kali untuk perlok. Epek lah scratch kali li. Sampai itu priu orang tu lalang kumno mesang khamsa ngipai kali ngipai itu priu kita akan kijing bakla kajunga kajopi yang niru kai kebangan keren nganu penjurong nomor bagi bon giban keren nadian jangan suka ben repeat biang ya kai kebangan keren men sngi monde ngakren sepang kentien I want to describe the words driver the full form of driver sir recently day before yesterday
the same speech that I speak there in the police reserve hall. I want to speak it again here. D stand for what, Nyong? Where you tahu D? D stand for discipline. Discipline. Kaya kata discipline. Kaya kata discipline. Discipline kadai ka jingkai ban ko ngu. Nyong. Ka jingkai.